sa nk'utekereza aka kantu nabuhubutse ushyizemo. Hakaba hari igihe aba basirikare bose ndetse n'ibifaru byabo bitinyitse bajya bashyirwa ku mupaka bitegura kwataka u Rwanda, ibintu bakabishyira ku rundi rwego, ndetse no mu bice byegera umupaka hagashyirwa intwaro zose zifite ububasha bwo kurasa ku ntera ndende kandi zikarasana ubugome bukabije, bikagera ku rwego rw'uko haba habura itegeko rimwe gusa ryemerera abo basirikare gukomeza bakarenga umupaka bakinjira ku butaka bw'u Rwanda barasa. Ariko se ni iki babona bakikanga imitima yabo ikabarya bagasubira inyuma? Iki cyihishe inyuma y'uko gusubira inyuma kw'abashaka gutera u Rwanda? Mu makuru mfite atari ivumbi yizewe 100% avuga ko cyagiye Burundi bwabwarunze abasirikare benshi n'intwaro ku mupaka bitegura gutera ku ruhande rw'u Rwanda mu bice by'amashyamba n'imisozi ku mupaka uhuza ibihugu byombi, by'umwihariko mu bice by'ibihuru ngo haba hagaragara imitutu y'ibibunda rutura bimwe binini cyane kandi biremereye by'abasirikare banutse kandi babagome ku rugamba, kizira ko bahusha isasu ryabo bibaho. Aba basirikare barindwa mu bimwe abantu mwe kuko ku rugamba barica bagakiza.